ukuthi siyongena ngayo nyaka eliyaphi ngeke kakuthi siyangena nge-top 10 siphakathi vele u-top 10 hayi bafana yabona lethi unyaka nakanjani yabo nakanjani unyaka sothatha bethu awusho lapha awutshela ukhozi uthi nithi lifunani manje lokhu ngoba sohlukanisa unyaka ngengoma yamthandeni yebo baba sifuna ibhanoyi ke kuzobhala SK ezohamba ngalo yena hayi Paul na sifuna ibhanoyi ngempela ngoba hayi Paul umntana wakho la akwazi ukuphatha amagitara shothi uma uwina ipholo nolijikisa hayi ngeke sifuna ibhanoyi mama konje ukhozi libeka ipholo wakhe nizolitha njani solithatha silinikeza umshovo kanye silinike utekisi yabo ngiyakuzwa mina baba lawa umtshali mfethu kade ngifuna umtshali ngithi uphi umtshali ngisafuna size la naye sizoyihlube indaba yebeat umtshali asikubingelele eqhawula kithi futhi igophe esabona ungezi igophe kazwelonke lezi azikho ezinye ngabe uphinde uyibone ezinye igophe ngaphandle kwalezi cha futhi siyabonga mfethu sesihambile safika lana sibonga uNkulunkulu emuhle sesibuya khona mfethu sesuzwile ubeat besivele sazi ukuthi kuzonenjwa lapho lana bekuzonenjwa ukhumbule phela ukuthi njengamanje ayisekho impe khona kumaskandi njengamanje indoda nendoda isilwa ngestrength sayo umculi nomculi kumele alwe ngestrength sakhe manje njengoba uzwa nje umthandi bezo introduce obeat kanje izinga asebekulo njengamanje thina akukho okuningi esingakusho but sizothokozela ukubona abaculi besimama beyaphezulu ngomculo because makuphela indaba zama-CD namacassette besicabanga ukuthi lento ya-online ngeke isebenze but nayo into ka-online iyasebenza abaculi bayasimama ngayo bathenga iy'moto bayakha siyanxusa abaculi abashaya into ezwakalayo banembe mfowethu ukuze umculo wabo uzohamba laphana online thina sikhona mfowethu sizowulalela umculo wabo bengayilaleleli bona qhawula kithi unyaka ka-2026 sengizobuza ukugcina qhawu ngifuna ukuthi ukhiphe iqondile uyithi nje igophe kazwelonke ngithi mina ngifuna unyenqe yezwa lento leyo manje unyaka ka-2026 siyangena ngebeat yakulo nyaka futhi thina sizolinda ukhozi uma mina lekha anginazi lilinda ukhozi cha ukuthi angithi thina asibo magaya idlela once kwabe kudle epetini siyadla ibeat iphumile uyizwele nawe ibeat iwulisa uqobo lwayo so ayikho into engazivimba ukuthi ibeat ingasifaki ku-2026 njengamanje thina sizolinda umthandeni athi arelease ingoma seyiphelele uma ngabe ukhozi luyizwa ingoma ifanelekile ukuthi inganominate ingene laphana noma kanjani ku-2026 sizongena ngayo mfowethu mayingangena nizotapa kanti uma ngabe ubeat ungangena akamele mfowethu usigcwala umgwaqo amaveni sinawo amaveni mfowethu amaveni sikhona ubukhiwe veni awukhiphe ukhiwe veni amaveni akhona siyatapa mfethu yabona mfethu inkulumo enohlonze kakhulu ekuthinta umthandeni laphayana ngelesikhathi egqokisa kwesosha qhala kithi uthini umbono wakho njengomlandeli mfowethu ayikho into engiqhenya ngayo njengamanje njengoba umlandeli kaMthandeni kuningi esadlula kukho ezabalandeli bakaMthandeni lokho esibhizi ngakho manje sesibhizi ngehappiness sindlule into eziningi for lesikhathi kusenezimpi kaMaskandi njengoba seyingasekho manje sijabulela ukuthi izimpi kaMaskandi seyiphelile sesikhulekile mfowethu sesiyakwazi nathi ukuphumela obala sijabule njengawo wonke umuntu ojabulela umculo weqhawe lakhe mangabe udlala mfowethu emsakazweni nakuma-digital stores nayivali dani and mfowethu idanti sesiqedile ngayo nayivali sesiyahamba manje idanti sesiqedile ngedandi nalivali idolobha thaqa idolobha mfowethu idanti livaliwe njengoba uyibona nayo ihulisi igcwele ihulisi yodwa legcwele la uyabona mfowethu umlando mfowethu uqoshiwe nokuyiyona into ebesiyizele la qhawula kithi mtshali siyabonga mfowethu siyabonga mfowethu besela konke okuhle bafowethu siyabonga mfowethu sicela niphinde nisibongele nakuba bunala ngalomcimbi ngakuba bunala shout out to babunala nazi shout out ngiyiphinga siyabonga babunala amathole funeral siyancancela abalalele emakhaya ukuthi bajoyine lapha kumathole funeral babunala ziningi izinto asazoza nazo ezinhle la kuMaskandi sicela abathandi bamabhinqa nabalandeli bakaMaskandi bajoyine lapha kumathole funeral ungancatshwa isikopoti somasingcwabisana ngcatshwa ngamathole funeral yebo silo sangizana angibhadalwanga angikhokheli
awusandela ekhaya uthini Silo sakusasa. uthi Beat njani Hayi Beat. uBeat uthi silo samsaseka Silo sakusaseka. kuBeat Iyasho Beat. Sokhona ngayo unyaka. Sokhona ngayo unyaka. Mina lenkanisiyayo ngibathi sondela khaya sondela khaya ubabunala lento ayenzayo la eDandi akangayiye yazi ngibone nama security akhe ngale uthatha igenge yasendaweni mfowethu ngathi nabanye abahleli bemcimbi mabeyihlela bengenza kanjalo futhi bevula amathuba emisebenzi eindaweni zangakubo inhle kakhulu lento le yenziwa ubabunala nokuthi ke hayi usebenzile ngokuzozwisa insimbi ezitsha walanda nje iqhawe yabona nje hayi bafethu siyabonga igobho bafethu ngiyabonga kakhulu baqhawe ngiyabonga bafethu ngiyabonga okay nje mina ukuthi mfethu ngicela iphele manje izinto abasikandi siyabona ukuthi ezasewulisi ziyaphela ukusho ukuthi aseyona ama red nation ezasewulisi masikandi usuhlangene manje awusenza ama red nation uthola i red nation lelo gama siqedile nathi saqala manje ukuthi yonke impela masikandi ekhona iphele nya ngoba siyabona ukuthi asewulisi ziyaphela iqedwa isibhano ngidlulise nje amazinduduze nakumpontshana induna yala yasempangeni ngathemba ukuthi uzofihla kahle kusasa so nje siyabonga kakhulu kubantu ababukela hayi kodwa wena uzasangena ngayo ebhizile na kanjani hayi unyaka futhi abantu abalindele sasewulisi njalo sothapha detect sasewulisi abantu ima awusho lapha awutshela ukhozi uthi nithi lifunani manje lokhu ngoba sohlukanisa unyaka ngengoma yamthandeni yebo baba sifuna ibhanoyi ke kuzobhala SK ezohamba ngalo yena hayi Paul na sifuna ibhanoyi ngempela ngoba hayi Paul umntana wakho akwazi ukuphatha magida shothi ma uwini ipolo nolijikisa hayi ngeke sifuna ibhanoyi mama kwenze ukhozi libeka ipolo wakhe nizolitha njani solithatha silinikeza umshovo kanye silinike utekisi yabo ngiyakuzwa mina baba labantu labahluphe awufethu wena wamthandela hayi bahlupha abantu ayikeke bathi nathi ikhuna bohlupha basho njalo ibambe ivideo suthi kuruva mfethu ngeke hayi ngiyabonga hayi I'm ready for 2026. Oke,